ti Masakbayan. Ket ita, isagut mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay ita lawas, paulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wen Tyrone, nakitak da daddy kan mami. Idi na panak iminom ija kusina. Sinakroy ni daddy ni mami. Ha? Kat simrak da iti sigod asileda. Nakitam? Wen, sa anak padlaw Naglimangak ngamin. Diyak kayat masingak ida. Ayos! Nagkinaawatan damatlangan. Ayos. Oh my God, Tyrone. Mapantaida kitaan. Ha? Makiturog ta kadakwada. Anya? Ay, saan Alakit din. Maturugtan. Sige man langan. Maturugtan, Tyrone. Ay, ayatan ka, Elena. Sigurado ka kadi nga ay ayatan nakitan, Roland. Saan ka di apanagin ko kung nga agak dayta? Nakaamirisak. Idi nakita nga agagkan. Ken arakupan na kadya katrabahwam. Diyak kayat nga da sabali alalaki ang mga rakop. Ken mangagagkan ka. Nasakit gayam. Roland. Ken naamiris ko ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Anagasatak, tas sika tinagbalin nga asawak. Napintas, ken nasingpat. Isungay ta, baliwan ta ti mangrugi. Sapay ko mata mapunas ti sakit tinakam mo kanyak. Ipanagnak mo ang nagbalbaliw kan, Roland. Saan laas siya ti maragsakan? Nod ipay kat, dagiti anak ta. Kastamot ta ni mamama. Agraman dananang kantatang ko. Ikarik, agbalbaliw akon. Saan ka nasaktan pa'y? Roland. Kayat ko nga daywam jay lalaki akatrabahwam. Diyak kayat nga asitgan na ka. Anya nga ro ti kayat mong aramidak. Agikat ka ni ti trabahom. Agnegosyo ka laangan. Anya. Mangbangon ka iti negosyom. Mabali na jewelry shop. Weno niya pa dita. Kasta ti kayat mo? When? Okay. Aramidak ti pagayatam, Roland. Uy, intulod na ka ni Roland, Kan, sabali ti isam mo ita. Kaslalim mawag ti rupam, friend. Blooming kapay. Nagadukit din nga imbaga, Mare. Panumat. Kat, kumusta kayon kanila kay mo? Nagkinaawatan kayo ka din? Oh, anya ti kaya ta sa unday ta nga isam mo? Juan, Mare. Nagkari ni Roland na di na konsaktan. Kat baliwan mi kano ti mangrugi. Oh, nagsaya at tikas na nga imbagana? Kat, kasanon ti babae na? Tsaka mo. Mabalin a kasaritanan. Kat waswasan dan ti relasyon da. Sigurado ka? Ay, no maminsan. Sumkan ti panagduadwa kanyak. Ngam, ikakiti sa bali agundaway ni Roland. Tapno ipanagnak na, tiin ka rin na kanyak. Sige. Sapay la ko mga rod. Taag sublin ti sigod a naragsak a relasyon yung agasawa. Kat, kasanon jay awis ni Marjo. Nakababain mat no di tay dumaray. Sapay namnamaan na mapantayo. Sige, awan parikot. Mapantayo. Patgan tayo ti awis na. Takayat kumat ang makita iti personal ni Marjo. Aday ta, nakapalas kayo na po.
Kat di kay agal-aliko tag iti papanan nyo apaskan, ha? Wen, Lola. Un Lola, Oh, kasano, Tyron, Cindy, intayon? Kat ni Roland, sa dino ti ayan na, Elena. Imunan ije kotse, mama. Ti kotse na, ti aramaten mi. Sige, ha? Akan anat kayo. Inawaga ko ni Elena. Kat agturong dan dito eh. Nasaya at nukastang. Kat, jay babae ni Roland. Inawis mo ka di, Marjo. Una, inawis ko, ha? Di na namnamaan asa nga ilik ti pamilya ni Roland. Ngam, amangan noon niya ti mapasamak. Di kagdanag, tadagor niya. Adda nakasaritak amang bantay iti garaw ni Shirley. Ta iti kanito adda kas teramidan na, maatipada adagos. Nuapay anas kan nga imbitarang pailaang ni Shirley. Dito'y ama panaknakan. No asino at talagat ni mas napatpatag kin ni Roland. Ni nga ta Elena, wano ni Shirley. Marjo, iso ni Elena ti asawag. No kasta, si kagayam ti asawa ni Roland. Nagpintas ka matgayam, Elena. Agyaman nak, Marjo. Agyaman na ka, tadimaray kayo. Ado ti sa nga ilik. Ngumda kayo ti kang runaan. Tatalaga akayat ka makita iti personal, Elena. Nasingad nga mintirik na kadatayron kan Cindy. Agasam, isuda pa yan ti may ditoy. Tapnula ang kasarita da ni Shirley. Agsangit da pa yan ngagpakpakasi. Nga adaywan na kumatiamada. Natangkan ti puso ni Shirley. Marjo. Sorry, Roland. Ngampudno tinakunak. Gapoy ti day ta. Naasidagan tirik na kadagiti ubing. Kaya't ko'y da sarungkaran iti balayo. Mabainak. Welcome kalata, Marjo. Namnamaag ti isa sarong karmon to. Oh, day giant tay babae ni Roland. Marjo, nakatugaw iti asidag ti daw. Napintas at talaga ti babae na. Isumat lagayam, anasulisog ni Roland. Napintas ni Shirley. Awan makunakan ko na. Oh, kasano? Arami de Monteplano, Marjo. Anya ti kayat asawan da ito ni Roland? Kadwa na ti asawa na. Juan, isulakit di day chay ti asawa na. Mabigbig ko. Kat kadwa da dagiti duang ubing anak isarita idi kanya. Isumit lagayam. Adi na kun pagan ano ita ni Roland. Tanag sinubyandan iti awanan baing asawa na. At ita, gagayim ko adim maray, iti da ito akasangay ko. Kaya't kuman ayam amo dagiti kabarbaro agagayim ko. Awan sabali, no diti ang kasawa a Roland kan Elena. Sigod ngam amok ni Roland. Namjak namnamaan ang nagpintas gayam ti asawa na. Roland, Elena, mabaling ka di nga umay kayo dito'y sango. Tapno makita da kayo dagiti gagayim ko. Oh, dadan dito'y sango gagayam. Naragsak pa nagkasangay mo, Marjo. Naragsak apa nagkasangay mo, Marjo. Agyaman na. Oh, nangagyuti ko na da. Kiss ka no. Anya pa'y lang aramidin nyo. Agkiss kayon. Oh, sige. Elena, agkan ka no? Sige, si tutulo ka.
Anya ti kaya't asawan da ito, Roland. Sorry. Ngam imbagak matan awaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jak gaya maisukat ti asawak iti uray asino a babae. Roland. Ladingitag Shirley. Pakawanan na. Nga maglinipat tan. Mas naragragsakak no ti asawak ti adday ti danak. Roland. Sorry. Nga maglinipat tan. Daddy! Oh my God! Intay ka no manganan. Or-orayan na ka ni Mami. Wan anak. Intan, Daddy! Anya ka di da ito, anapasama. Apayanas ka na masaktan ako na hindi kastoy. Nagsakit. Oh, kasano? Agpakada kami matan, Marjo. Happy birthday manen, Marjo. Umay kan to sumarong kar iji balay, Marjo. Uwan, Elena. Agyaw manak, ha? Alo? Inkan, Elena. Agur-urayan kan kada Roland. Iti kotse yun. Okay. Uray da kami, Marjo. Agpakada kami matan. Agyaman kami, iti imbitasyon mo. Awan anyaman na. Sapay ko mang tagtul-tuloy ti panaggagayim tayo. Agdiretsotan iti balay mi, Joel. Itulod na kun. Di ka agdanag, tatangdanan ka. Saanan? In-drive ko lang matoy ko, Chem. Wala, pagyamanak no kasta. Among kadi. Nakita ng agsangsangit ni Shirley. Nalabit, awinaswasan ni Roland ti relasyon da. Kastay ko na, Dan. Numang pasakit ka, masaktan kan tumat. Agbalatag tumat laken ka, ti inaramid mo. Una, naimatangan pa'y ngamin ni Shirley. Ti panagin nagagda Roland, kan Elena iti sango. Nasayaan mo't, nun ay matangan na. Ay, pimanmat ni Shirley. Ay na, kasi tinakunakon, no dakas ti aramid mo, dakas mat ti maganab mo. Pakawanan da kumatatang. Nanang, gaputa sinaktak ni Elena. Ngam ikarik, sana na maulit. Ala, sapay ko mga raw dasaanin ang maulit. Ket agbalbaliw kan baraw. Panunutom ko mahadag iti anak yo. Nalidayda no ada sa bali a babae iti biyag mo, Roland. Wananang, sana na maulit. Ikarik dayta. Baliwan mi timang rugi. Kat ikarik, ngagbalinan anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No naragsak ti relasyon yung nga agasawa, kaya't naasawain, naragsak may ti pamilya. Nasken nga agbalin ko man anatibker ti relasyon niyo nga agasawa. Tapno saanen a maulay tinapasamak. Wananang, ikarik asaanin a maulit. Ay na, kamaudyanan na abalayan. Nagsublin ti sigod aragsak ti pamilya da Roland. Wala pala yan. Katkas lamaadtaan tayon sapay, iti may katlo nga apo. Ha? Ay na, nagsaya atin lukas. Wan abala yan. Hindi na nagragsak tumanin no kasta. Sapay ko mga raw. Ay tit mabalinan tadadakkel matan da Tyron kan sinday. Isu apanawan ba't siguro tapno maadaan da iti ade. Wan nga rod abala yan. Sapay lakuma. No kasta, talaga nga ag-resign kan? Wan mare, adan negosyo nga erugi. Maysa apagtagilakwan iti bado. Ha? Wan mare, okay lang ang kanyak data. Kan at least, nalawa mo tinaalak a pwesto. Talaga adimon kayat diti opisina? Amo matantiga po na, mare. Sa bagay, maawatak.
Agtong palaklangan ka ni Roland. Tapno awanan ti parikot. Mabit lang, Elena. Oh, Jake. Pudno ka di nga agresen kan. Nag-resign ako, Jake. Naamuha ka ni Melba tiga po na. Sorry ha. Siyak ti makaga po nga agresen ka. Sapay ko ma, tasaan nga agsakit tinaka mo kanyak. Saan? Nag-resign nag? Gaputa kasta ti kayat ti asawa. Sige nga hade. Sapay ko ma, tag na nayon tiragsak yo, nga gasawa. Nalpasan, Roland. Nag-resign ako ni opisina. Nagtungpalak iti pagayatam. Agyaman nak. Katsika, may panamnamam ka di? Asaan mo nasoblyan ni Shirley? Saanen? Sapay ko ma, tasaan ka nga agduha-duha. Kasanon no di nakasardengan nga awakan. Kat kayat na nga agkita kayo. Inblock ko ni Shirley. Kan awan pagdanagam. Gapot ajak kayaten asublyan pay. Roland, Naurnos tanti relasyon ta nga agasawa. Isu ajak kayaten adadailan pay. Amok nga da pa nagduha-duham. Ngam ikarikan ka. Sana na maulit ti panagbasol ko. ay ayatan ka. Awanin sa bali nga inayat ko. No di si kalaang. Ikarikmat, Elena. Awanan ti sabali nga ayatek. No di si kalaeng. Ikarik asaan akon apasulisog pay iti sabali. Agtinulong ta. Tapno agtalinaed anatibker ti relasyon ta nga agasawa. Juan Roland, agtinulong ta para itinaranyag ang masakbayan dagiti anak ta. Ken agbalintupay nga anak ta. Anya? Una, ti kayat ko, madaan iti kabsat da tayron ken Cindy. Mas naragragsak no adda kabsat da. O sige, sumuro taklat ta iti pagayatam, Roland. Ditan gagayam, tinaggibusan, te seryetayo ita alawas a napaulwan. Relasyon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paklay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay.